Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. Kenarpu Border Area Joint Action Committee ni East Jaintia Hills Kaladawa na Sarkar Jala Bantau no ka Community and Rural Development Block Batmai hatay narpu hadin bala penkenria ka Kliriat Block Shawapung bat kalau ongru balada ka Sarkar Jala ka Aidau bakamdan pisa bantai ka office na kaliang ka GEC ka Kloy wat ban pediyo ka pisa na banta bantai ka office jong ka block halum shnong. Habakren sikilat patai kubor hadin ke je kendu yo menteri rangba Konrad ke sangma uba daya pher bah lamare bude secretary ke JAC loong bahagani ke je kendu menteri rangba umshim la ai ke jingkular nrei ula kren shai bakan sadon ke jing penbana hieng dorbar thawan ndaw la ai jingkren halor kambang tingka jong ke jilla na ke bentau snam arjar arpulai uba lamare loong managaliang ke narpu Border Area Joint Action Committee kepi lenti bahaga jingkren jong menteri rangba ke kerteng jong ke blok thamai nagabenta ke thai narpu kan sarong lang ulai thu baga jaka nagabenta bentau ke blok ladap bani penbai lupa baga dorbar shnong lum shnong bat ya ke headquarter jong ke blok an bu bait halum shnong uba lamare loong ru banalor bala penyo ke jaka klem kano ke jingseu ke sarkar kamdei shu ban aida bomdan pisa bat lada ke sarkar kamdan pisa bentai ke blok na kaliang ke JAC kan penyo pisa nak benta bentai ke office jong ke blok Son committee ka committee jong ka kirang ba snong secretary snong mat kiri pakman jong ka thani lakanan po pora ka we nilai kendo ya OCM Sri Konrad ke sama ka jingdi bar ka jingdi man jong ya ka blok thamai ha thanar po ma de komba POE ha ka khandro 3 Desember ka clear CRD blok la shift pala pankria cha upong Dengi hina kaliang jongi kamtam ki sinong ki badan hatan area napo kamtam ki tanong kandong bagi ba kapot ba share kapot barka Bangladesh barka Assam ni siam citama ada namar prape usin ki nong song jongga tan jongi gidi ki nong rap kamtam ya ki scheme MG scheme habli sido chopung tekane ka siam citam yangi jenjar namar taban tang ban yo ya ki scheme ban krek kam haki senong ditau jumi ban yo employment livelihood ma jong ki nong song de ngi lai kendu ban UCM kajing kendu jongi mene kalong ba long fruitful discussion na kaliang jong la ai assurance ong ngam kwa ban kularifi manta fin sai I ha ka budget session ngan sa ai ka jingkran de tarai prape persen ke jingkran jong I ngila ban yo ya kan ka siar di blok de ngi neliang ka jongi kum ka JEC hi ando sam arajar ka praro mila ya kendu ya OCM aku tu kepor ula kular ini ong andala ai ya ka upung andala pengkria ya kene upung naliang ka jongpi ki nong chong snong jong ka thanar po ngin ai pi da ka patmai ni dan jingkermen kujing kendu jong mene kelong ka ba sesa ba ngila banong tiangi ngin sapit haka budget session kum non kren ong ngin pemenah do sipo tedik I CRD blok te ka thanar po hi kelong ka we ban ya kene ka CRD blok tingin sapit ada ka sarkari hepo ka jingelam jong sarkarat ke sama kane ka sarkar MDA ada kam na ban ai ya kane ka CRD blok ngin liam ka JEC ngan sa chong meeting ngila ban bo da ka jinga ki namar ngi hi ni dawa na ka sarkar namar ngi I bakane ka thanjongi lasan thos ne mong ngila yo ka jala dok bor jong ka sarkar kongres hadu menta ka thanjongi ngi sa neglected long kowe ka than ka bala ban ngila ban ong ka ba generate revenue royalty ban contribute saga GDP jong ka state government mo tama wala ka taro ki production ka sarkar one away tama ka thanjongi ka sa lebing ka sa ibin hakinong ikman bar khamtam hakiliang ka sarkar tengi dan ka jingkermen ondala wan ka budget session insa kumba ila bulan ne yong sa don sa ai ka speech halor kali di bangkrit ya ki CRD blok thamai tili ki sinong te kumbalang mentahi ka sinong ka ba khamchengai ka long malidor ta sara donas kur na muluk kini lada kile chido chopung kan sim ka jingchengai ka long chispa khat ar chispa ka san kilometer te long donjing e mo yingi ki nong song sinong namar gon hi ki long nong rat te long mentahi te ni hi naliang ka JC ni la ay kren ba ka dorbar sinong jong kolom sinong kajaka ro lada ka sarkar kan aya kan ka CRD blok ngin po ha headquarter jongka ka long lom snong pat naliang kajaka ka darbar snong kala manjur ban ai free of cost mo
Dia ke sarkar kam don daw hiban ong mentang ni don hapding ke covid ni don hapding ke financial crisis namar ngila ada ekran baru CM ngila ong lada film don ke pisaro ngina liang gaji singin penwat pisa ban snaya ka ka block office fi liang ke sarkar pi don kam tang ban icon notification ngina liang jangi ni jakaro ngin I free bat ka ying ban snaya ka office block ro ngin penwat mengi lada film don pisa na liang ke sarkar tang kata hi ni lai keren